thlir tu le ngai thatu zong te chibai le vekule August ni somni paruk sang ni somni paruk ania khovel boina chanchin tharlang sar zualte ilo ngai thaliangu US in Iran laka economy lama shemna na zokal puya tum thu asoi chu lodole turin anin peiti Iran economy minister Ali Madani zade chu anasoi US chu athilti tuma chuan achak lo le donani atiani US Treasury Secretary Scott Bessent chuan Iran shemna thar tam tak apuan rualin eng rampo Iran nena sumle pailama thokho chu en shan anni tur thule beng le sum don na mun Iran nena inzom na nei inzom na ti cha du lo te po clear shan ani don ti asoi Bessent chuan he shemna thar hi Iran laka sumle pailama beina na saber ani thu soin suman lak lu na an theina zong an dang chatvik don ti asoi ani Iran in sum don na lama atho puilian zual te chu China Turkey le United Arab Emirates te ania UAE hian karliam ta khan Iran nena sum don na le sum le pai lama in biak na zong anti top thu an lo puang to ani ma se US in he thu a puan hnu loka Iran chuan an tho pui ten sum don na an chun zom zel don ti an hriat thu an soi thung mada ni zade a chuan China le Russia ten US shemna thar te chu an pom lo ti soin ramdang te point an do da larin thuan soi boka state TV a thua soya sarkar chu US malak tumna dole turin ain peya kumni dai tur rohman na po an nei sa vekti a soi an mani ngei point rohman na nein US bele dan tur po an sia thuan soya China Foreign Ministry point US fek na siam tumle athil kalpui dan chu athop lo ti soin China tana chaturang zok zelin anom don ti an soi vebok Iran sarkar chuan phalna an pek lo long te chu Strait of Hormuz kaltlang lo tura vauna ati chuak thar le bokani US in Iran about thar le nuwa khovel huapin oil man po asang thar le bok ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran in Fapa te jinga pakhat tha antum ti asoya ma seng tikale khoimhuna nge ani ti le Fapa te jinga tu bernge antum tiero asoi chiang lawani Jerusalem Post in Tarlan danin Netanyahu hian Iranin Fapa tha antum thu hi Channel 14 nena phona anin biak na asoi ani Netanyahu chuan hei hi thleng maktak ani Iran hian ka Fapa tha antum ka Fapa te jinga pakhat tha antum ani ati ani Netanyahu hian Fapa panhi le fanu pakhat ania July tha khan Israel thunei tu te chuan Fapa panhi le anupui chu ven himna hun rizo katanan lo petawani Fapa upazok year chu kumsang hi somni pali tira tangkhan US khopui Miami ya acheng ringa aven himna manatana mi pui chia manania wangin Israel soisel a tholhe hetila hian Iran chuan Israel le US in Iran an beina an Supreme Leader Khamenei le achung te tha an ya wangin phubalak ngei an tiam ve thung Khamenei Fapa Mostaba chu Ali Khamenei athi nu kar khatna Supreme Leader tharatan ru atania Mostaba Khamenei hi an hathar achel nu hian mi pui ma alain lan lova apa vuini puala thu chua asiama chuan Supreme Leader hlui thina wanga phuba alak tur thu asoi ani August ni somni paruk sang ni somni paruk zinga khovel buaina alare lova Times of India live update a thupui mo tak awma alian ber chu India Oil Company te chungchang ani India Oil then faina company pathum tal le khovela energy company lian tak pakhat chuan Iran in long a blacklist tharte chu an mang to lawang ti an soi ship to ship transfer a po an mang lawang security a him lo wangani Iran chuan pathian ni khan long somli panga a blacklist a heng long te hian Hormuz li kaldan an bo chia atiani tuda tangin phuba aladon poisa an soi ti ranga an bungra phur an lak sak don Persian Gulf Strait Authority Iran in Hormuz sen golna tur adin thar chuan eksa thua chua tun hi US le Israel in Iran an beya tanga atharukna ania Hormuzi khovela oil le gas kalna poimo berani khovela oil za somni vel hetatang hiana kalani Indian refinery te chuan an hlau hlea an long te chu Iranin
aman ang tian hlawa chu wangin blacklist a te chu an pum pelvek don he hian India oil mana ngong anei theya India hi Iran oil leichin kha nia tuna po alei ru fowani thil dang maktak po thlenga US Secret Service chuan an hriati an puanga Iranian state media in video ti chuaka chu chuan President Donald Trump Fapa nau pangber Baron Trump tha tu mangin alanga Secret Service spokesman Ned Herring chuan he video hi kan sia kan protest tilaka che tanga alanga piang kan chui chin operational security wangin protective intelligence chungchang kan soi lawati ani US in Iran Ayatollah Ali Khamenei atha tangkhan Iranian media in Trump le achung te tha tumin video anti chuak photo ani Khamenei tha kha hein do tan na bulania Trump in Israel nen an thodun wang te po ani bokani Qatar Energy po abuaya Qatar Energy chuan tender voi ni na ti chuaka Al Sahin le Qatar Marine Cruise chu ship to ship transfer mangin Hormuz pon lama asal dona October 30 discharge turani bit helu hun top chu ni lai ni chundar som pani doha daima ani ama oil man chungchanga US oil man atla zela ni lai ni zinga US West Tex Intermediate Crude chu dollar khat point pathum pasaria atla 1.7 in dollar somriat point pakwa hothole nia po dollar thum point pakhatin atla to bokani August ni som bathuma tanga aniam ber tumani achan chu Iran le Oman in Hormuz honle chungchanga anin biak le tak wangani Iranin athenom Oman ne na in biak na an tran le ta ti an soi hian oil trader te an lom le ani tunlai khobela boina lianber chu Iran le America in do hiani hein do hian tharuka watwa tuna chuan silai ariwak to lo ma se sum don na lama anin beita August ni som ni le paruga thuthar lian tak awma Iran chuan long som li le panga asema heng long te hian dan an zom lo ati ani Hormuz luya adu danin an kal lo atia chu wangin a blacklist a dani amananga puisa choi ti renga an moro phuralak sakang ti asoi he thua wang hian India Oil Company lian pathuman boya heng company te hian oil anten faya khovel ramdang atangin oil an lei thinani tuna chuan Iran long blacklist te chu an hlauta an mangdu to lowani ship to ship transfer apo an mangdu lo ship to ship transfer chu ti finriat laya long panhin oil anin thak thleng ti nani Iranin aman palang ti an hlau hle Hormuz lu hi apuimo ma khowela oil za som ni vel chu heluya hian akala helui hi an khar chuan khovel puma oil man ato nga lang Iran chuan helui hi akuta achel tlata adu in a khar theya ahong thei bokani India hi oil a Iran nen anin zom na sa chin hlea ma se tuna chuan America a hlawa Iran po a hlawa alaya atangani thilmak tak dang po thlenga Iran TV a video pakhat chuaka he video a chuan America President Trump Fapa nau pangber Baron Trump kumsom ni mi chu tha antu mangina lang alanga mi pakhatin aomna anin thareng ti le alumana tan dollar maktaduai som an chiar ti asoibok America Secret Service President chung te veng tu te chuan he video hi kan sia antia an chui don ti an soi ma se engtin nge an ven tiero an soilo a him lo chuan an soi ngai lowani Iran hian ama po in Trump chung de chungchang a video ti chuak photo a chan chu America in Iran ho tu lian ber Ayatollah Khamenei tha wangani he tha na in hein do bultan na ani bokani Qatar rampo abuaya Qatar Energy ti chu Qatar Oil Company lian ber ani chon oil salna tur tender a chuanon leya oil ming chu Al Sahin le Qatar Marine ani Hormuz pon lama ship to ship in asal dona October 30 pek chua turani ama point September le October oil asal to ani oil man atla hleya America WTI oil man chu dollar somriat point pakua a atla ni chungin atla charani achan chu beise na thar aum wang ani Iran le Oman in Hormuz son chungchang an soi le ta ti thu achuaka
trader te chuan Hormuz ain hongle mayang ti inan be se ani Iran Parliament how to ber Khalibaf chuan America Treasury Secretary Besen anui zata Besen chuan Iran laka economic D-Day kan thokdon atia D-Day chu sipai Indona lian tak ti na ni Khalibaf chuan exa nang chuan economic D-Day itia second nga nuwa khovel sumdon na ti chiat ka du lo itilea hi Normandy anilo lemchan na zana niya iti soi turi thei hilani tin ani zat Besen hian operation economic outcast ti ming avua Iran sumhu na zong khara tumani President Trump chuan thu asoi ve bok a social media truth social ka nevi te 10 min sila Hormuz mai nom zong chu lak chua veke mol ti po vek ani to atia ma se Iran nena thu ka pe main thar I phum le chuan ilong kan kap chengha lang ti ka sil ti na soi Iran chuan Hormuz kong thar siam na Israel ten thu an neighbor ti asoya Deputy Minister Khariba Badi le chuan Hormuz long kallan tur chu sipai ten anruam han berati ani atlang puya soidon chuan he boina hi ala re lova commercial long tan kong hon tumania mase sipai lama chuan Iranin akhartlat Oman le Qatar ten an thopa America in ami te athon kira oil manatla India company ten an hlawa Baron Trump chungchanga anin bia Trumin awawa Khaliba fin besen anu izata inkim hia buainoi mayani mase be sei na tlem chu om ni som thuma tanga ni som rukchunga kong het an siaman tuma chumi chung chuan commercial long detan kong hon aniang mase Hormuz hi khovel tan apoi mo ema wangin film khurangai le ingtia nge ain hon ta kang ti chu tu mai nan shelowa kan thlir zel don ani West Asia boina US ain buat sai na salhea US che dan tur le ain buat sai dan chan chin kim chang chokin ngai thak nai lo nei le teang West Asia boina nasa jok thlengta se US in a che dan ma saber tur chu asipai da that to sa te che chuati ranianga US yan khovel mun changa sipai base zasari samnga chuanga neya West Asia po apoimo ber panga pakhat na chu Bahrain ram manama kho puibula US Navy 5th Fleet Headquarters oma hi US sipai long somli chuang sipai singni velom na ani long lian USS Gerald R. Ford USS Dwight D. Eisenhower te po hi atul huna Arabian Sea anom reng thin 5th Fleet na ber chu Strait of Hormuz ven him oil long te ven him le Iran sipai jet vel dan entli thlayani pani na chu Qatar ram Aludait Air Base ani he base West Asia US Air Force Base tian berania fighter jet F-15 F-16 F-35 tanker KC-135 drone MQ-9 Reaper zachuang anda china sipai sing khat sang khat vel anoma hemia tang hian Iraq Syria Iran ram chung thlengpo boman thlak theya base chunga hospital lian ral thuam dana fuel tank lian tak ombok boina thlen chuan dar ka ruk chungin jet chomnga chuang athlok chuak thei ani pathumna chu Kuwait ram kem Arif Jan le kem buring ani hi US sipai ground force tank artillery truck zachuang dana ani sipai singkha sangthum vel anoma Iraq ram ri atanga kilometer somruk chawalha tank Abrams zathum Bradley fighting vehicle zalian da boina thlen chuan hemia tang hian sipai te chu Iraq le Saudi Arabia lama antlan chuak ngalang palina chu UAE ram Al Dhafra Air Base ani he base a hian F-22 Raptor steel fighter jet U-2 spy plane drone lian Global Hawk anda china ram pathumin kara ania wangin Iran Iraq Saudi Arabia entli thlainan athalheya sipai sanga velan pangana chu Jordan ram Muwafaq Salti Air Base ani hi Syria le Iraq ram ri hnaya ania IGs be hun lai khan apoimo hle tuna pon F-16 F-16 jet somni pali le sipai sang thum anum rengani he base panga ba ka hian US sipai longlian aircraft carrier strike group pani atanga pathum chu tuifin riata an kual reng thinani Mediterranean Sea pakhat Arabian Sea pakhat Red Sea pakhat carrier pakhata hian fighter jet somriat atanga helicopter somthum te sipai sanga anoma
a carrier a che chuan a hnunga destroyer paruk submarine pakhat supply ship pahnih an zui zela boina thlen chuan carrier hi ramri hnai kilometer zaria chunga ading anga darkar somni pali chungin bom voi zani chuang a thlak thei ani US sipai ho tu te chuan hemi ba ka hian thah missile defense system le Patriot missile battery somni chuang Gulf from Saudi UAE Qatar Kuwait anda towa he missile te hian Iran atanga ron thlok missile le drone za som ko chuan kap thei anti ani Israel po Iron Dome nen anin thlunzoma ramri himnan an mang ani US in buat saina an che dan tur le an kalphungte West Asia boina atlenta ka chuan US President le Pentagon ho tu te chuan step li in che dan tur don sa an neya step pakhat na chu intelligence le surveillance ti pun ani boina ma darkar somli paria chungin spy satellite YouTube plane global hawk drone te chu ramboi vela 24/7 an thlok ko lang Iran ramchung missile base Hezbollah ral thuam dana houthi drone launch namunte camera in anren rengang cyber command ho tu te po Iran le athlo party te computer system an lo hack chinanga an radar system anti buai theangem an test thinang step pani na chu force protection ti punani US base zonga sipai duty an punganga bomb shelter an siam thang Bahrain Qatar Kuwait a US mi pui singa chuang te chu ina tur le ram chuasan lo turin US embassy thu a chuang ha lang US citizen noi khat chuang Gulf rama tetan evacuation plan an nei sa longlian le transport plane C-17 somni chuangin darkar somsari pani chungin an chu apui vek theyang step 3 chu deterrence force da belani boina san chuan US defense secretary in president remti na in sipai sing ni atanga singa ada bel theyanga aircraft carrier pakhat atanga bathum an da bel theyanga B2 steel bomber Diego Garcia atanga lo thok submarine missile phur pali vel Mediterranean Sea andang hei hi ran le thlo party te chu kanin ring beilola thang ti na ani bere sakha zakwa som kole pakhat Gulf war male sakni pathum Iraq war ma po khan USian heteng hian sipai makta doi nga vel ada khom thinani step pali na chu defensive strike ani US sipai base be ani chuan US longka ani chuan US mi pui tha ani chuan US in a chang let nga lang ma se US doctrine chuan regime change ramlak atum lova be tu teral thuam dana missile base drone launch na radar station chau an bom thin sangni som paruk Syria sangni som ni Iraq sangni som ni pali Yemen a po USian hetiang buk hian a cheto ani boman thak zoa president chuan TV ami pui hnena kan tum chu kan ram ven him chawani Indona lian kan du lo ati zia thinani US in bo saina poisa atam hleya Pentagon budget kum khata dollar trillion bial point pakwa velania chumi atang hian West Asia mission atan ni khata dollar makta doi zani atanga zanga an mangthei oil man akai san chuan US strategic petroleum reserve million barrel zali chuang an neya chumi chu marketa anjuar chuakanga oil man sang turan dangang US Navy in Strait of Hormuz ven himnan Operation Sentinel an neya long somni velin darkar somni pali chungan duty anga Iran sipai long te chu an thli thlai ring don ani US in buat saina ram tang chan pui apoi mo bok UK France Canada Australia sipai te chu nei to kaltlangin anron enrol ve anga US long ven himnan an sipai an dabel veang Saudi Arabia UAE Kuwait te po US sipai da na an nia wangin anram himnan US nen an tang dunang ma se Turkey Iraq sarkar Qatar te chu US sipai anom tir na in Indowa an rol lo thenga anram atang chu US sipai thlok chuak tur an phal lo thei bok ani US in West Asia ain buat saina chuan Mizoram le Khovel mi puitan ngong paliom ngalang pakhat na chu oil man le thilman akai sang don ani US sipai che chuan Strait of Hormuz kalna buayanga Khovel oil za somni kalna ania wangin oil man barrel khat dollar za atanga za somnga akai ngalang Mizorama petrol liter khat za som thuma atanga za som ruka akai theya bus fare taxi fare chome man jong jonga pung vekang gas cylinder man po sang khazali akai theitoa ma se India sarkar hian strategic oil reserve ni som ko chung dai turania
chu wangin thlathum chung chu oil awang hal don lowani pani na chu mizo te himna ni Gulf rama mizo tam tak te chu US base nai Bahrain Qatar UAE anom tambera US evacuation ati chuan Ministry of External Affairs Delhi le Mizoram Sarkar nen an tang du nanga long le plane in Mumbai ko chi lama an chuai ho ang US Embassy helpline mizo te po an register theang tuna tang po hian Gulf rama mizo te chu an passport ticket sumda thata tha sarkar thuoi tlat turani pathum na chu sumdong le student tan har satna ni Dubai Doha business le mizo tam takanoma boina wangin an dor khar ngai the Israel le Jordan mizo students somnga velanoma an school an khar chon online class an neanga US in buat sai na hian dollar man atipunganga poisa kan thon ho te man atlaniam setang palina chu thitik lo le hlauna adar the US Defense Secretary chuan asoi thina kan sipai te kan in ring renga ma se kan du ber chu kan sipai te chu anina an pui fanau bula an hole theina turani chu wangin US in buat sai na hi mi pui hlau tur ani lowa ven himna ani so kani June ni somni pasari sang ni somni paruk jing daruk vel khan Israel ram marlam Galilee le Lebanon ram ri Seba farms vel chu angoi hula ma se mi pui le sipai te thinlunga ero angoi hlen don lo tiar shevek kumsang ni parukatang to khan Israel le Hezbollah hi anin be fowa sang ni somni bathum October nu lamphei chuan ramri rocket te reute anti-tank missile te drone te anin thloton tir thin June sang ni somni paruk thla atang hian thil pathuma wangin tension asang shreta pakhat na chu Gaza boy ala top tak tak lo wangani Gaza ceasefire po umma se Israel sarkar le Hamas inkara inrin helna alare lo Hezbollah chuan Gaza mi te kan veng him don tian soi thina chu wangin Israel ram ria an chet vel chu inrin tok nan an ti thina ni panhi na chu Iran le USA buai June ni somni pasari jinglama tanga apun wangani Iran in USA base abeya USA in Iran achang le ti chanchin kan thiat kha Iran chu Hezbollah nungjang ber ania Iran aboi chuan Hezbollah po achi chuak nge yang ti Israel sipai ho tu te chuan an ring loka pathum na chu Lebanon ram chung boina ani Lebanon economy achia poisaman atlaniama electric po ni khata dar karli chawom mi pui an lungoi lova Hezbollah chuan mi pui ril ru hne nan Israel beiturin kanin ring anti thin ani he thu pathum hi ain pola ramri chu asa upup mayani June ni somni pasari jingda riat Israel ramri kho metula bula drone pakhat atla Hezbollah chuan kan drone anilawantia Israel Defense Force chuan technical error ani anti thung ma se drone chunga camera chu Hezbollah kuta alu tian puanga Israel chuan kan technology ablokang anti he thil te reute hian ramri ati buai ngala dar soma unifil sipai friends atanga local zarukvel te chuan ramri an fangkwala an ho tu chuan mi pui te chu hlaulo turin kan veng himang kan ti ma se an mani po an hlaum an ti ani UN Security Council resolution za sangkhat zasari pakhat na angin Lebanon ramri Hezbollah ral thuam omlo turania ma se ramri atanga kilometer somthum chunga reng ti satellite mangin amu theiani tlailam dar nia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan security meeting akova meeting chuan sipai ho tu te chuan ramri sipai sing ni anda bel towa teng zathum Iron Dome battery som anda bel tian soi Netanyahu chuan kan ram le kan mi pui kan veng him dona ma se kan du chu Indona lian thamani lo atia Israel Foreign Minister chuan Washington le Paris phone amang chara Hezbollah in beina athen chuan kan chang len nga lang atiani USA President Donald Trump chuan Israel tan kan ding don atia ma se kan du chu remna ni atibok Lebanon lama chuan tlaidar lia Hezbollah ho tulian pakhat amhing tarlan lo Almanar TV atong chuaka Israel hian Gaza le Iran abei chunjom chuan kan ngoi mai don lo atia ma se engtika nge kan bei don ti asoi chiang lo Lebanon Prime Minister Najib Mikati chuan Beirut press conference nein kan ram hi indo pui hmuna achan kan phal lo atia Hezbollah te chu ram ri atanga tol hnung turin angena ma se Hezbollah chuan an pom lo thungani oil man le stock market po ngong Israel Tel Aviv Stock Exchange 2% 2.3 in aniama dollar nen sekelin thlengna po atlaniam shet
Mizorama chuan direct ngong alom lo na in khobel boya wangin oil man akai sang sela wangin kantor ve tho June ni somni pasari zandar kuwa thleng hian ramria inka na thom engma ri alom lova mase sipai pani te chuan in ring to ka anmeng rei hle Israel ramri khosomni vela school na pangte chu bomsel tarom na class an leya ina po anmu thangam lo Lebanon ramri khuwa khiam le farkila po mi puite chu anram an chua san tana an bungrua te traka an phur mishing tu ma an la thilo ti hi chanchin lomom berani ma se tu te ma an tho aveng chuang hau lo thung Juni somni paria jingdar nga thilma ka thleng Israel ramri khuwa slomi bula rocket pathumatla ma se Iran Dome missile defense system in akap thavek rocket te chu katusa chi ania Lebanon ramri atanga kilometer riat atla atanga ka chu ani tu ka nge ti ala chiang lo Hezbollah chuan kan ka ani lo an tia Palestinian group pakhat jihad islami te chuan kan ka ani anti ve thung Israel Defense Force chuan Lebanon ramria artillery bomb somni velan chang le ta ma se sipai kem ru ka chau an bom mishing nun na an la lowani jingdar saria Lebanon ramri khuwa marun al rasa Israel drone Harmis hazali somnga atla Hezbollah sipai ti chuan an mana drone chunga meble camera data chu an la chuak ti video in an tar langani Israel chuan kan drone chu technical fault awangin atla tum nei ani lo an ti thung ma se Hezbollah chuan Israel in Lebanon ram chung an lo thli thlai thin ti fin fiana ni an tia he drone tlakna hian ramria thinrim na aso sang le ani Chumhadar soma UN Security Council a emergency meeting an neya friends ayo chuan Israel le Hezbollah te chu ramri atanga kilometer som tol hnung turin arota unifil sipai te chu ramri ada bel turin arot bok ma se Russia le China chuan USA in Israel atan tlata wangin resolution an pom lawang an tia meeting chu thutluk na siam lovina top USA ayo chuan Hezbollah hi terrorist group ania anma ani anin thunun lo chuan Israel in ain vendan ashedon atiani chunhu dar khata Israel Defense Force chuan video ati chuaka chu video chuan Lebanon ramri atanga kilometer nga ala Hezbollah tanilom na an bom layalang tanel chu ral thom dana tan an man thuan soya ma se mishing tu man thilo thungani Hezbollah chuan kan tanel ruak ani antileta Israel propaganda mai ani antibok he bom awang hian ramri nai khopanga vel chu angi nga ain soi ani mipui te chuan lava beirut lampanin motor in an tlan chu asan bok tlaidar thuma Israel ram marlam haifa khopuya siren aria ma se rocket thleng om lova false alarm ani ma se mipui noi khachong chu bomsel tara an lut veka darkar khat nuwa an chuak le Israel Home Front Command chuan mipui te chu kanin rin ranga ya ma se panic lo turin kanin ngen atibok haifa pota longsom chuang chu an tlan chuak lova pot are vungvung mai ani Lebanon lama chuan chanhu darlia Beiruta protest lian om mipui sing khat sanga chuang in Hezbollah te chu Israel belo turle Lebanon ram hi himtir turin anawa ma se Hezbollah supporter te po an pung khoma kanram kanven kanveng him don an ti ve bokani police te chuan mipui pani te chu an thena boina lian achuak lowani tlaidar nga vela Israel le USA in biak na om USA Defense Secretary chuan Israel a phone hmanga kan tran chea ma se kan du chu Indona lian ani lo ati Israel in ramri atanga kilometer nga chau aboma abak akal don lo ti asoi he thua wang hian ramria daruk thleng chu are le deu June ni somni paria chanhu thleng khan thilpui mo bathuma thleng pakhat na rocket pathum ka le artillery bomb somni chanlet na chu mishing nun na tuman an chan lova pani na drone tlak na le video in be na chuan propaganda atipunga pathumna diplomatic in be na UN le USA te chu an chachuaka ma se resolution an pass thailova ramria chuan tension asang leya ma se engma inka na boinai ro chu omri lowani June ni somni le pariata hian Israel le Hezbollah inkara in be na lian tham thleng om lova ma se khovel ram lian tengai dan chu hetiang hiani USA chuan Israel kan veng him don an tia ma se kan du chu Indona lian ani lo atinon France le Germany te chuan unifil sipai da bel an rota ramria peacekeeper sang ni da bel an du Iran chuan Hezbollah hi kan una wan nia
an mani an bei chuan kan ngoi mai don lo an tina in engtin nge an tran pui don ti an soi chiang lo Russia chuan USA le Israel hi dan kalin an che atia UN charter an bo chia ati bok economic hong chu om tran to Israel ram ribul khosom thum vela dor za somruk chu an khara mi puite chu Haifa le Tel Aviv laman pem agriculture lama po fruit le vegetable lak lu aboya Israel chunga aman apung shet Lebanon lampei chuan boi zuala an poisa Lebanese pound 1,50,000 atlan hiama petrol man liter khat dollar thumakai electric po hin khata dar kar thum chawom UN World Food Program chuan Lebanon mi pui mak tadoi ni chu cho tran pui an ngai don an ti ani sipai din mun chu hetiang hiani Israel ma Iron Dome David Sling Aro Missile Defense pathum layer an neya chu chuan rocket za somkwa chu kap thla thei an ti ma se Hezbollah hian rocket noi khasinga chuang an neya soi hania chu rocket chu Haifa Tel Aviv Jerusalem thleng a thleng theya ramria Israel sipai sing ni anoma teng zathum an da Hezbollah lama sipai singa vel an neya soyani tunnel kilometer za chuang an nei boka ma se tun tum chu an chewak lova anin ring mai mai ani diplomatic kong chu ala in honga Oman ram chu palai na athoka Muscat Israel ayo tu le Hezbollah ayo tu anin biak tiran tuma Qatar po Doha meeting abuat saya Egypt Jordan Saudi Arabia te antel UN Secretary General Antonio Guterres chuan July ni thuma Geneva ram som ho tu te asoma ramri buai ti top dan turan soidon ma se Hezbollah chuan Israel in Gaza abei ati top lo chuan kanin bedon lo antia Israel chuan Hezbollah in ral thuman da masak lo chuan kanin bedon lo anti ve thung in belo na kong chu ala ping lova ma se kong azi mani mi puidin mun chu khir hlea Israel ramri kho metula Slomi Kiryas Mona naw pang sing thumvel chu ina anoma school an kal theilo online class an neya psychology te chuan naw pang te chu an hlauti an soi Lebanon ramri khuwa somli vela pon mi puisi nga chuang an pem to a Beirut schoola anom khom UNHCR chuan refugee camp so badina tui ei tur puanin an tran puya doctor te chuan hospital a patient an punga damdoya wang an ti ani Mizoram tang hong chu direct alom lo ma se indirect hong pathum om pakhatna oilman Israel le Lebanon boy hian Strait of Hormuz ati boya oilman asang zel Mizoram petrol liter khata za le chengria ta kai to a chu he boina wang bok pani na mizo te gal roma mizo sang chuang zinga jani vel chu Israel le Lebanon bul hnaya anoma Ministry of External Affairs control room in an vilmeka an him thu an soi PLO ho chanchin hi kan soi fo to na in asan pa dewa he Israel sarkar lu ti thak tu pui ber chanchin hi atang pui chawa soi a thao me Palestinian ho hi ram sang sanga an nia wangin Paul sang in ngei vak lo le du dan inang lo tak taka anin chendar ve nuaya chung zinga ahlom lian ber le an khai khom tu bera ngai chu PLO hi ani kumsang khazakwa samruk le palia dinania Yasser Arafat Fatah group ami chu an chairman atan hun rei takatang an Paul din chan ber chu Israel noi boba Palestine mi tetana ram din ania tharum manga swal chuak turin ma an la ni Niruk Indona sang khazakwa samruk le pasari nuatang khan an lo lar chuaka kumsom live lai chu Israel nen anin do renga atopa chuan in remna an siam ta buaina tire lo ma se Israel le PLO in kara boruak so sang zual chu avong dai veani atira Jordan ram chunga in beng belan nia Jordan atang hian guerrilla ti dan mangin Israel te hi apabe china nato ka chan let na andon let le china wangin Jordan sarkar tan noksak an nita ka wangin kumsang khazakwa somsari le pakhat khan Jordan sarkar chuan anot chuaka Lebanona anin sona Mase Lebanon atang point Israel an la beizui zel thova bom manga Israel mun poimo beite thonaruk bo hijack tele in rik rap na terrorism kong sangin chiat na le mi te ti thlabar na in na an thok thin hewang hian Lebanon rama PLO ho chu Israel sipaiten sang khazakwa somrial le pani khan varunin Beirut khopuya an hun puite chu jet fighter mangin an va cheu dar sar lewa Arab ram dang danga te anin suan chuak ta ni
rong taka chetura pol din an niangin an ho tulok te po rong tak boka da that an tok ve zau zau November ni som panga sang khazakwa somrial le pariat khan PLO chuan Palestine ram state of Palestine an din ve ta roya Arafat chuan ho tu ni na achang zui zela chutianga ral tlan sarkar an din ta ka chuan rigrap na nena Israel be reng ringot ain sarkar da nanga kal ve turin an mani chungchanga UNO thupuan UN resolution 242 le 338 te chuan pom ve ta indirect takin Israel sarkar an pom tel ve ta tia ko ka ama a andu lo chin two state solution an ti chin Israel le Palestine tiram pahnia siam ti po chu niom le in an ron sheve ta boka West Bank le Gaza bial te chu Palestine independent ram ni tura ngai ani Israel nen po in biak na do kan an kil tran ta ma se second intifada boina wangkhan in biak na chu achok chele zota van doi thak takin sang ni le pali khan PLO chairman Arafat chu athil hau maya athi chan a chiang lo nan na pa nga ya thi aniang ti te tura shai aniang ti vela in hnial na tam huna local zela Palestinian housinga afir fiak pol lo lar chho Hamas ho le PLO chu anin dowa atopa chuan Gaza bial chu Hamas sarkar na alo ni ta West Bank lama PLO fata pol an sarkar thunga Palestinian housinga rau rau Hamas chu afir fiak le zual tharuma malak machuan tu te an ni fata lamero chu an nem seta politik in biak rem na manga an ram zale na sual chuan tum ma se chu tianga zoi dewa kal du lo thalai thaza ho tam tak chuan afir fiaka che Hamas le Hezbollah pol an zoma tun din huna Palestinian te hi Israel of nuai West Bank le Gaza an mania local self government an nei ve development le a barzon konga tho chuale sumnar an nei lem silova Israel te hnuaya in lo fak ba ka Arab ram sang sang te tan puina jip khaya nung ve an ni Hamas hi Palestinian Muslim zinga Sunni an ni Islam sakokul muk taka vuan tu an nia tharuma chethin an nia sangkha zakwa somrial le pasaria intifada hunlaya Israel nena inti boilaya dinania Palestinian housinga Israel laka adurum pol an ni Israel le PLO te lowin rem to na zong po an nol veka Palestinian state din turin tharuma sual chuan tum thichil bom manga atam thiang ber Israel ho ti hlum hi an thu puyani tunhaya Gaza tangin Israel ram chunga rocket sang tam takan kap lut towa Israel point chang le tin Gaza ko puya Hamas sipai mun tele an rocket siam na mun te chu mesailin an cheu dar saksi asia thina ma se an sim chuang lo Israel an beizui zela ma se ral thuam anin nei that le ema wangin Hamas ho chu an chen na chat po le vuak let an tuar na sating mai ni kumsang ni som ni le pakhat chunga Hamas hovin rocket manga Israel an beidan chu rocket manga boman siam Israel ram chunga tlatura sang ni som ni le pakhat chunga an ka chua za thi atam thama soi se na ni lo me ni som atanga ni som pariat in kara rocket sangli zathum somli Israel lama an ka bluta atam zok chu Iran Indona min lo kap tha hun thuma thena hun khat chu an mani akap tu Gaza ram chunga atlavel mai antong pong ka ve mai po ang tin zon ren dron an nei lo chu thu khat bom siam chop chang kang lem lo an mang nen Hamas te hian Iran atangin rocket chang kang zok an la lut thina Iran hian Israel te beina turani phot chuan a in seng selo ral thuam tin reng teng kana te thlona kana te le rocket te hi a supply thina longa andron phurlai hi Israel secret agent ten lo man chuakin an lambun thina ni Hamas te le Israel te inkara silairi a chol man lo Hezbollah Pathian Paul Party of God tina ani Muslim Paul pakhat City Shiite Muslim zinga political party pakhat firfiak taka chathin Lebanon rama mun pui nei an ni kumsang khazakwa somria le pani kuma Israel in Lebanon arun lai le tual chunga Indona athlin laya dinania
Israel châu do lovin USA po an do bok April sang kha zakwa somrial le pathum kuma US embassy le anu October sang kha zakwa somrial le pathuma US Marine sipaite Riana Beirut ami ve bom tu te kha Hezbollah ania kum sang kha zakwa somriat panga khan TWA 847 thlona an hai cheka mundang danga terrorist thilti na aninrol deu zia bok Hezbollah pol te hian Israel laka Lebanon ven him na an tho ve thowa wangin Lebanon sarkar point ral thuam an kol ve hi phal saka chu chuan atipong por hle Israel le USA do turan ni chuan Syria te Iraq te le Palestinian malak na chin renga inrol anin pe reng December sang ni som pariat khan Hezbollah hovin Lebanon atanga Israel ram chung le nuai kilometer ngi mozata thui le an ver chu mu chu ania hei Lebanon atanga ram ri kan ngai lova Israel ram an be tumna ania akum lia ram ria Hezbollah te chuan Israel position te chu an ron kap vak maya chumi chang le tin sang ni som ni le pakhat khan Israel chuan hel ho te tombuk chu aba chulet sepani chumi nuwa Hezbollah te chuan rocket ngi mozatin Israel rama an ron kap lut chiam mai boka Hamas ho le Hezbollah ho te hi khovel huapa terrorist pol active berte zingami englai po Israel ri rap tura in pe reng anni an pol chin chiana logo chunga po puak rang silai an tarwa mai heng hel pol fir fiak rual mimal po thi chil bom ne na chemai thei tura paipon reng anni andu chuan Israel rama rocket azatel ka lu tur nei reng PLO Hamas le Hezbollah Palestinian ho hi ha chol man lova Israel siam tu te chuan ni juda te an tha tharuman tho chuan tu man an dem lo Israel ten an chan let ve hlek chuan sarkar sangin an dem ron le luai si UNO thlengin Lebanon Indona sang kha zakwa somrial le panni Israel marlama ve thung chuan Lebanon rama inbun nget Palestine Liberation Organization PLO te chuan ram sang te puina in Israel do an puang zui ta zela Israel ramri bulvel an ron cho boi fo wangin juninga sang kha zakwa somrial le pani khan Lebanon chimlam le Beirut khopuya PLO in kulna hun te chu Israel jet fighter ten na takin an boma atu ka chuan Israel sipai ten Lebanon chu an run zuya jun ni som pali chuan Beirut khopui da yan thlenga an hual ngala ma se Israel sarkar chuan ma son zel lovin PLO ho tu te ne na in bia kan rem tia PLO te point West Beirut chu UNO sipai te shiat puin an chua san ta Israel sipai te point Beirut khopui chu an chua san boka sangkha zakwa somrial le panga khan Lebanon atangin anin nuk dok ta vekani Lebanon in do voi ni na thangkhan lian nuwa chuan Lebanon a PLO zinga fir fiak Hezbollah pol lo piangin mun pui an lo din le ta July sang ni le parukhan Israel in Lebanon mi aman atan tirte chua tura nornan Israel chuan do vak maya Israel sipai tam tak an thia panni an man boka chung sipai an man te chan chua tum chuan Israel chuan Lebanon chimlam chu arun le ta ni som thum le pali anin do chungin Lebanon mi sang khat chuang an thia mi pui mak tawai khat zet khosak na achok buaya he boina chok chuak tu Hezbollah te hi Arab shoi tu te chuan an dem viawa lela mairo chuan chuti taka Israel sipai ne theilowa ngai an do ngam shim po chuan Arab ram tinami te fak an hlo hle thungani intifada zia chu Israelin op du lo en tirnana Palestinian ho lungoi lovin buaina an cho chua soinani intifada ma sajok chu December sang kha zakwa somrial le pasaria in tanani December ni ruk sang kha zakwa somrial le pasari khan Gaza Dora Israel mi pakhatin thil aleilai chu vi hlumania atu ka chuan refugee ke ma Palestinian mi pali chu Israel sipai trak le civil karin in suwa an thia chungmi te chu Israel in phuba an lak wang ni in Palestinian ho zinga chuan an vordar chiama mi pui pungkhom in buaina an cho chuwa wanga theldai tura Israel sipai patrol duty akal te chu tleirol kumsom pasari min bom siam chapa alo vom awangin sipai te chuan an kapluma chuta tanga buaina lo pun lun zel chuan Palestinian ho na
West Bank te Gaza te le Jerusalem te chuan buaina adar ta vakani Palestinian hobin ma anlak dan chu tharum tho na civil disobedience Israel thil siam boycott roadblock motor tayar hal chia pek du lo ba ka thalai rualin lungtum te petrol bomb te le hand grenade te mangin Israel sipai te chuan tong thina kotlera in 12 buak na hmuna arab hobina lunga an ton dan te Israel sipai ten an mana an buak dan te le anin be dan te chu chanchin bumi ten atha lo la in khovela an bordar chuai chuai sia Palestinian lam chu atuar tu Israel lam chu obet tu angin an lan tir thiam sia civil mi le sipai Indona angin akala khovel puma TV a lo thlir tu te min hmua Israel sarkar chu amhai abal du hle kumsari Palestinian le Israel sipai te inti boi chungin PLO chu amashwai tu ania hemi inti boi chunga van duina tuar za chu Palestinian ten Israel sipai anti hlum som pakhat liam tuar sang khale zasari Palestinian ten si Israel civil mi anti hlum som paruk liam tuar sang khat zali lelama Palestinian mi sang khale za anthia liam tuar chu sang tam takan ni Palestinian thizinga hian Israel sipai te kut tuar antam ber arinom lain an mani Palestinian zinga in beina intifada anti chu omvea chung mi fir fiak taka tual thatu pol te chuan Palestinian zinga Israel lamtang de unia an rin helte Israel sarkar hnoya thok na thokte rin hel thila wanga kok tu kan tiang te chu an lo da thave mak mai bok chu tianga an mani mi za som pariat an tha zinga pahni chia rin hel thila anti hlumpal aom ti PLO chairman Arafat angei na soi thisen chuan hamanga in 12 vuak chung abikin sangkha zakwa somri le pakwa tanga sangkha zakwa somkwa le pahni khan Palestinian housinga in beina le in ten faina in trafada wangin Palestinian mi sangkha don lai nun nain ator phabok atopa phi chuan PLO lamin ti top dan tur an ngai tu tarwai zo kani kumsang ni atanga sang ni le panga chung khan in 12 vuak na second intifada anti alaksa intifada anti bok chu alom lea amai khan boruak a chezok anin ti buai kumnga chungin Palestinian mi sangli zakwa pasari anthia Israel lam sang khaleza anthi Israel in ne na changin he buai na hi antirem tani March sang ni le pani khan Palestinian thi chil bom rapthlak taka wangin mi somthum la yanthia Israel sipai in ven na tura anlo siam to chu atok lo wangin West Bank le Gaza in ven na turin dai dan na bangte an siam bela terrorist and all sam taka in rig rap na an tho thelo nan Israel sarkar chuan Palestinian area chunga vakal vel ti buai thla khopin roadblock engmozat le checkpoint engmozat an siam belta chuba ka Palestinian sipai ho tu tele politics roi tu te zinga helna cho chua ching deu mi zani aya tamma ti hluman ni Palestinian mi te chet vel na le an chua wana te po khwa khir deu angai ta bok Indona le inti buaina in huat ton naram thisen chuan hmuna changta Israel ram dung le wanga hian obetua an ngai Israel sarkar laka Palestinian home han ruwa ber chu buaina siamani khovel tiluhai tu an ni chiang hle anjinga hian hoi hom na le in lai nat na in mun a changlo obia om te chu obetu ai chuan khovel ngai dana tran tu an tam jok boxia engtin nge boruwa ka kalzel heng buaina chok chuak tu le remote control manga boruak ti so sang tu nia ngai PLO ho tu pakhat Khalil al-Wazir chu April ni som paruk sang khajakwa somrial le pariat khan Tunis khua Israel commando te chuan an bada tha chuan Palestinian bitna Gaza le West Bank na men lova van tlang tuar puina kongzole inti boinain azuya chuti line arab ram te chuan he intifada hi sum tam to ka lo supportin meyal zinga shiak an lo thereng boka Israel Defense Minister Yitzhak Rabin chuan Israel dan bo chiat hian man anei kan zirtir hlak an nga yani ti in alowin show sa boka nazokin boina siam tu te chu sarkar chun handshake war sau thina asot mo theile Israel sarkar phurit tiswal turin pon lamatanga Israel sarkar dem nale
buaina siam tu Palestinian ho thlawang ho tu te chuan anti dan pa nga in UNO an lo beng cheng thei sia UNO resolution 607 le 608 atangin Security Council chuan Palestinian laka an kudlek dana Israel sarkar bok an ron dem lea ti tur le ti lo tur bok an ron tuk le peka UNO hi chu Israel dem na le soisel na headquarter ani to wangin an rel le tur po dem na bok ti mai turani USA hian lo tran puin sem na tura an ron na te hi lo ve to thin lo se Israel hi amal tran sia pui tu nei lovin aro thotanga an nuai ral dai toang thile dam kara leng Israel sarkar tan po UNO thupe khau tak tak adon mol mol te hi zom vek don se arab hol atilungoi chuang lowanga buaina po akian pha chuang lowang an ngai dan le thlirna atanga anti tur anti ani ve mai UNO takin chutiang kara chuan Israel chuan ramtana ati tur ati ve mai angai boka nung ve tlak lawanga ngai tu tele ti boral vek tum tu ten an chim buai reng na kara hian an nam din kho chuana tura an din na nga ya nget takin an ding char char mai ani Palestinian housing po an boruak thlir dan ain so son ve ta shet aman manin Israel an dem tuar na kara politic thlifim lo te in an zinga ro rel dan kong in hongpo amu mal cheta November sang kha chakwa somrial le pariata Algiers kopuya Palestine National Council meeting an neina Arafat kai suain Israel hi recognize ve to mayangu ti thu chu anti tlu thei ta hialani chuba ka sang kha chakwa somli le pasaria UNO thutluk na ngaram pahnia din two state solution lampo kha an bengaronga alo lu tran ve le theita chu thutlu na chuan USA tilom khopa PLO chu Palestinian mi puite ayo tu bera alo pomta Israel nena in betur point PLO chu ruat alo ni ta hialani amairo chu Israel nena in biagrem du ve mi alo Israel sarkar lom ve ringot right to exist po pompuilo tharum tho na le thisen chuan manga Israel ti boral tum Palestinian housing a firfiak pol Hamas le Hezbollah pol ni ten terrorism manga Iran tran puina man lak chung chuan Israel rama khuan ral muan na om lovanga an na ber judami ti hlum dan ringot an zon lain Israel chuan a khwale tuite vengin atul dana zirin achilet vele bok thinanga sarkar dangte liberal koshan tele UNO te chu terrorist lama tangin Israel chu andem le chiam thinanga chu athuno nga an sakzo theilo labial chu anie India fighter jet nei thatber Indian chuan tum khatnan kum sangni som paruka khan Rafale fighter jet som thumle paruk Indian Air Force te manata na leya Ambala Punjab Air Base ale Hasimara Air Base West Bengal ateda anni Rafale fighter jet hi 4.5 generation angai anibera chen khat chuan 4.5 plus generation depo antibok tundin muna India fighter jet changkang le thaberani France hian ram pariat India Egypt Qatar Indonesia Serbia UAE Croatia le Greece ten hena Rafale jet hi ashal toani tun kum ebila India chuan navy te man atan big Rafale marine somni le paruk le harem tilea hengzinga somni panhi hi single seat ni in adang pali te chu twin seat aniang ro khol naum lo chuan kumsang ni somni pariat atanga somni pakwa tangin France hian ron deliver tanin kumsang ni somthum atanga sangni somthum pathuma avain India chuan adong kimang Rafale MT hi Indian aircraft carrier longlian INS Vikrana le INS Vikramaditya ateda atumania Rafale M pakhat man hi India poisain cheng vaibel che sangni le zathum chuang layani France hian pilot training baga kumsom chung India hi atul dana zirin apuidon bokani Rafale M hian air to air missile chitni mature le mika apaya air to surface missile exocet AM39 le scap te apai bok exocet AM39 hi longka na bi kani bom mit nei hammer le pefway alapai chu boka pefway hi laser guided bomani Rafale M hi longlian aircraft carrier atanga thlok chuak tura duan ania wangin Rafale jet pa ngai ain adang lam dewa
aruanga manghe jokin ari jok lek bok tunaya Rafael siam tu Dassault Aviation le India Company Tata Advanced System Limited te chuan thodun na thuthung ziakim TASL hian Hyderabad ta Rafael fighter jet body an siam donani France rampona Rafael fuselage siam nam sabir le omchun ani don bok kumsang ni somni pariat vela an siam chu atran thei be sei ani India gin na ngin anhoya tarlan India ku chuak ral thuam te chu France chuan Rafael India nei sa le alei thar Rafael M a te pai ti rem ti ani Astra MK1 hei hi boru ka thlok fighter jet missile emo drone mita mu phak lawa thlok ka na beyond visual range air to air missile ania kg za somnga le pali vela ritania metar thum point paruk vela sei ni in kilometer za som vela ka pha puak thei thil kg som panga vela pai bok match 4.5 relate pli point panga vela chakin a thlok theya pakhat hi cheng bible sari atanga riat man verani French Michel Rafael in a paisa mature Michel hi cheng bible somni panga man borvel ni in kem za som nga chuang aka phani Astra MK1 hi mature utluk deuh thoni ve thosi man tlom jok si ani pialama ram dang ral thuama in khatlu tuk lo tura India malak na ni in Indian fighter jet dang Tejas MK1A ale Su-30 MKI ate pai tir to ania MiG-29 ki ate po pai tir tum le me kani Smart Anti-Airfield Weapon SAAW an thlang na zone atanga target lama bathlok wangwang thei chi glide bomb ania hun him china tanga kap chuakin target lama bathlok wangwang mai don ani hei wang hian thla angreng pani ania thona tum hun bula om radar station bunker le runway te den nan bi ka duan ani kg za somni panga vela rit ni in kilometer za vela ka phabok amol mangjonga soi chuan bomemo missile mit nei ani bere meter khat point pariat vela sei ania warhead kg somriat vela pai relate ni point panga vela chakina thlok thei ani Rudram 1 anti-radiation missile next generation anti-radiation missile antiboka Rudram 1 hi India ku chuak anti-radiation missile masabirani kem za tanga za somnga vel aka pha melma te in biak po na te radar te le air defense system te ti chiat nana duanani meter nga point panga vela sei ni in kg za ruk vela rit ani bok warhead kg somnga le panga vela paya kem za tanga jani somnga vela ka phani INS GPS le passive homing head thiamna manga thuam ni in atum athel mo hle Indian Rafael source code adu fighter jet te hi anina taka chuan computer thlok thei an ni bera artificial intelligence ne na anan thuam chho hu phei chuan an changkang le zual ta hle mai computer thiamna mangin fighter jet om dan tur chu duan sa thlapania chu a source code chu ani source code chu fighter jet thlok burber kan ti theyang Rafael jet pi ka hian a source code hi modular data processing unit anti India chu achunga kan soiral thomba ka khian India ku chuak tho utam eisa radar te sensor te le electronic warfare suite te po Rafaela man thei adua hemi ti thei tur hian friends nena voi tam tak Rafael source code adil to ala lo cham zel ri ani a source code khoi dang lam thei na emo thiamna tel lo chuan India hian ama thuin Rafael hi ral thuam te a pai tir ngot thei lawani achunga kan soiral thuam te paitir tur po khian French mithiam Dassault Aviation atangin andron kalang India hena Rafael source code French in a pek phallo chan pakhat chu French hian India hena Rafael source code du duwa ti danglam theina full access a pek chuan Rafael leive tu ram dang te hian an deal ve subsuban hlawani heba ka hian French ho hian an thian tha te po ni se an fighter jet chuan vor source code pek chu ahim lo theya an ngai bokani Operation Sindura Rafael ka thak aniem French Air Force ho tu pa ber General Jerome Belangar chuan Operation Sindura khan avoi khatnan India Rafael jet ka thak ani ngei thua soitlat mai Paris a briefing aneina Jerome hian India chuan Mirage 2000 Sukhoi Su-30 MKI le Rafael te achan ngei thu intelligence sang atanga hriat ani thua soi French media te ma nge hei hi Rafael ka thak ani jum khatna ni thu te ha soi boka
India ro chuan General Belangara thu soi chan na emo soi fia na emo engma ala nei lo thung Rafael siam tu Dajal aviation ho tu pa Eric Trappier Port ron tong chuak ve in Pakistan ka thlak ni lovin metar sing khale sang ni vel lai sang a thlo khan Rafael high altitude system te hi chu a fela chu wang jok chu ani thu a ron soi ve ani Pakistan ho phei chuan Rafael pathum Su-30 MK pakhat le MiG-29 pakhat kap thlangin anin soi ani kha tun na India sipai ho tu sang sang te thu soi atang po in India hian operation Sindura khan fighter jet a lo nge ni in arin thea azat fakle engzat te ber nge tiero chiang taka siat har viau mai Israel khon Indona wanga anramin atorna sang sang tele Israel che dan dik tak report khuarem ti baklova media lam mi te a khwa khir hle hetiang deuh hlek hian India pon thudik tak hi puang du bik lo ni in alang chandang sang sang ero aom ti kan hre thiam thawome ramdang te an hlau thong deuh Rafael fighter jet leve tu ramdang te po India Rafael jet ka thlak ani thu French Air Force ho tu pa in asoi ta mai hian bar kha in athilhau thonglom viawa Rafael leve dang Qatar Egypt UAE le Indonesia ti chuan BVR Michelle laka ahim theinan Rafael jet chu ti changkan bel cha turin Dassault Aviation hi an Norway hal bokani China la chuan Rafael fighter jet Dassault Aviation in anshal tlem theinan emo anshal theilo nan ram sang sanga Chinese embassy te mangtang ka in ma ala ti French intelligence ten an reporta Indonesian Rafael jet label atum na po China chuan thul turin alo thlem ni in Associated Press chuan a report ani Operation Sindur lai khan Pakistan in Rafael ka thlak na Michelle nian soi China siam PL-15E ke them le puak chi alova atharang de thowa leya tla te an charnol ani kha US Japan South Korea New Zealand Canada Taiwan le France te chuan zirchian chakin India andora India le Japan chu thok dunin PL-15E Michelle hi an zirchiang meka heiba ka hian India chuan PL-15E Michelle apa pat poimol lom deuh vek pakhat chu a thian tharam pakhat hena zirchian atana peya khoiram nge tarlan ani lo thungani PL-15E zirchian du tu ramzinga khian France hi India thian thaber chu ani mai mela France hian PL-15E technology hi zirchiangin achunga kan soiram pali tenor nang khian he Michelle le aya changkang laka him thei tu Rafael jet changkang zok anlaron siam chuak angem tuna Rafael jet ho hi an upgrade angem ti depo zona omve theianiang hunin shilro se tunlai khovel Indona chu boruaka ani de uzel to ti kan threveka tundin hmuna Asia le Pacific borvel hi khovela fighter jet market than chakna ber ani me kani hei hian tunlai Indona boruaka ro rel apoimo zia atilang kan ti theyome